Şu numarada Demon hangi var mı ki? Bildiğin beğendi var o. Bizi de var mı ki? Var. Varmak. Benim nasıl dedi Demon hangi var? Ne diyeyim? Demon! İşte gece mandır. İyice şaşında. Yine mandır. Sindirgi maman der. Ama sabah oku gerek koy. Ey bunu da okumaya koy. Hangi o geldi? Bunun hakkında var. Sen yüzüm ben cina. Halbuki mamanla diyatı kakalasın. Başta tek sen ketçeme. Ketçemin bu muydu? Şundan ben cina bırakmayın. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Mama yüzünden cina geldi. Ha mama işte. Ne cümlesen gibi cana yüzünden cina geldi. Tuf kendi tümden Demon değil mi Angel? Mika sana yüzü cinat versin. Senin yüzün kanda. Sen kalkarsın. Demon. O şu baş. Sabah oku bir cinayı. Var Demon. Barmayın. Alayım mali cina ver. Ya sen kalk kaldın. Ya ben bırak sabah okumda gelmeyi. 300 nam gelmedi. Onda şimdi sana satıldı. Okuma kesin de makbulsun seni. Siz başı acımı Ben şimdi bitedi koy. kan kalktım. Art kalanmış. Sen ne istiyorsun yaptın o yüzden artık. Ben ne oldu? Cengim zaten. Жақсыларын нәрселер істеңіздер. Сіздерге осындай Тиісу болмайды. Bu cengim zaten ama күнде түспей ғой бір тестен ғой. Сіздерге сол үшін тек қана жақсы Бір тірлікті тестен істеңіздер, бір жақсы таяқ нәрсе істесеңіздер, Тамико сіздерге Демон бір кеші. Көрдіңіздер ма достар, Тамико сіздерге айтып жатыр, Демон, тек қана жақсы тірлікті айтып істеп мен мені істесем тыңдаңыздар болады деп ма? айтып жатыр. Так что Сен- Тамикошты тыңдаңыздар, иә, осындай кішкентай әндерді тыңдап жүріңіздер. Шаршап. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Егер де сіздерге ұнаса, Жоқ, менің шашпа, видеома лайк, болмайды. комментарий басып, Болмайды. подписка жасап қойды ұмытпаңыздар. Angel koşu buldu. Baş ketçi. Bu Demon ikimiz kalamız. Demon'dan qarash men mamamning o'sida kosmetikasi bor. Давай istaylik. Mama nega ko'p shokolad yedik. Masalan, Mağan aytmay bari yurgan voy. O'ylasan. O'ylasan. Bizga aytmay yurgan voy ya. İnanlar necisin boşa? Şu keremet ya. Nasıl? Sen de bunun arkadan tundap zarsın. Nasıl kuştu ya? Aktarmaya koyak ya. Niye diğerini almazsın? Annem kesmesin жақсы görüyorum. Onun жақсы bölümünü oynatma. Niye? Çok da bizde Angel'den çıkan şartta. Anne çakmış. Angel kapıda istik da. Angel'in basına koyma. Annem жақсы görüyorum. Şu bisiklet de Angel çakar. Angel! Молодец. Ben sana önüne dur kuma yedim koy. Angel! Ben yeri bir de bir tapamadım. Tapış mı? Авракадабракадабрима. Қалай? Короче, қонаққа қош Сенің келдіңдер. дәптерің Отыратын сен залда орын дейсің ба? Ана ал сен Өзіміз орын. сонда қойыпсың ғой уже. Ya onu da koy. Все. Хорошо, осы орның. Осы Всё. жайғасып, смело отырып қонаққа келдің ғой бұны. Yok. Sen anlamda. Şaşırdım bu. Тағы біреу келеді, ол қонақсың кім екенін білмейсің, бірақ сен бұрағың сияқты болып жатыр. Басқа жоқ екен, көп отырсың ба бір бәле? Мінекей қонағымыз келді. Oğlum niye natındaydı? Oğlum niye natındaydı? Yok niye natındaydı geri? Nasıl da gitsin? Tuz kendisi basıp gitti.
алып кетті мені. Достар, сіздерге айтар кеңесім, ешқашан демон тыңдамаңыздар. Ата-аналарыңызды жақсы көріп, аңгерді тыңдаңыздар. Тек мені ғана тыңдаңыздар. Және ата-аналарыңызға көмектесіңіздер. Осымен біздің мини-фильм аяқталды. Сау болыңыздар.